Reka nguhe ikaze mu makuru yacu n'amakuru tukugezaho buri munsi n'amakuru abari gucicikana mu binyamakuru biba bitandukanye. Iyi ni YouTube channel yawe wahisemo. Nkibutse niba utari wakora subscribe uyikore kugira ngo tujye tubana mu biganiro cyangwa mu makuru tuzajya tukugezaho ya buri munsi. Ni inkuru tugiye kugarukaho dusanga kuri Rwanda Tribune ifite umutwe ugira uti ubutabera igihano umuhanzi Kizito Mihigo ashobora guhabwa biramutse byemejwe ko yashatse kujya hanze y'igihugu atabifitiye uruhushya. Ni inkuru ikomeza igira iti kuri uyu wa kane hacicikanye amakuru avuga ko umuhanzi Kizito Mihigo yafatiwe mu murenge wa Ruhero mu karere ka Nyaruguru, aho yari afite umugambi wo kujya mu gihugu cy'u Burundi mu buryo bunyuranyije n'amategeko y'abinjira n'abasohoka. Biramutse byemejwe ko uyu muhanzi yaba yagerageje gusohoka igihugu atabiherewe uburenganzira, yabihanirwa n'amategeko, cyane cyane ko yarabujijwe kujya hanze y'igihugu atabiherewe uruhushya na minisitiri ufite ubutabera mu nshingano ze. Uyu Kizito yaraherutse kurekurwa n'imbabazi za nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame nyuma y'uko yari yarakatiwe igihano cy'igifungo kingana n'imyaka 10 kubera kugira uruhare mu byaha bifitanye isano no guhungabanya umudendezo w'igihugu. Icyemezo giha Kizito Mihigo imbabazi cyafashwe na Perezida Kagame kuwa 14 kwa 2018 maze giteganya n'ibyo hakwiye kubahiriza nk'uko biteganywa n'itegeko cyane cyane rigenga imiburanishirize y'imanza n'inshinzabyaha mu Rwanda, aho mu ngingo yaryo ya 231 rigira riti uburyo imbabazi zatanzwe na Perezida wa Repubulika zubahirizwa, aho ivuga ko imbabazi zitanzwe na Perezida wa Repubulika zishobora gutangwa nta mabwiriza agomba kubahirizwa cyangwa hari amabwiriza agomba kubahirizwa n'uwagiriwe imbabazi kandi akavugwa mu cyemezo cyazo. Mu gihe Kizito Mihigo yahabwaga izi mbabazi akaba yarategetswe kubahiriza ibintu bitandukanye byari bikubiye muri icyo cyemezo nk'uko itegeko rya Perezida nimero 131/01 ryo kuwa 14 z'ukwa 9 2018 n'iteka rya Perezida nimero 132/01 ryo kuwa 14 z'ukwa 9 2018 atanga imbabazi kuri Ingabire Victoire na Kizito Mihigo. Yagize ibyo ategeka aba bombi nyuma yo kurekurwa. Bategetswe kwiyereka umushinjacyaha wo ku rwego rw'ibanze rwaho baba, aho ubushinjacyaha bukorera, no kumenyekanisha umudugudu, akagari, umurenge n'akarere by'aho baba, bigakorwa mu gihe cy'iminsi 15 kuva iri teka ritangajwe mu igazeti ya leta. Bategetswe kandi kwitaba umushinjacyaha ku rwego rw'ibanze rwaho batuye inshuro imwe mu kwezi ku munsi wagenwe. Iri teka kandi ryari ryateganyije ko mu gihe kwitaba ku munsi wagenwe bidashobotse, uwahawe imbabazi asaba kutitaba mu nyandiko igenewe umushinjacyaha mbere y'uko uwo munsi ugera. Umushinjacyaha asubiza mu minsi 3. Iyo adasubije bifatwa nkaho ubusabe bwemewe. Mu gihe bashatse kujya mu mahanga, Kizito na Ingabire bategetswe gusaba uruhushya minisitiri ufite ubutabera mu nshingano ze. Ibyo abahawe imbabazi bategetswe bishobora guhindurwa cyangwa kuvanwaho hakurikijwe imyitwarire y'uwahawe imbabazi nk'uko iri teka rya Perezida ryabiteganyaga. Bigaragaza ko Kizito atabyubahirije mu gihe haramuka hemejwe ko yaragiye kujya mu gihugu cy'u Burundi nk'uko bivugwa, kuko yaragiye atabanje gusaba uruhushya minisitiri w'ubutabera nk'uko byari bitegetswe n'icyemezo kimuha imbabazi. Mu gihe byakemezwa ko uyu musore yaragiye gusohoka igihugu atabanje kubisabira uruhushya, yahanishwa gufungwa igihe yarasigaje muri gereza nk'uko biteganywa n'ingingo ya 231 itegeko nimero 027/2019 ryo kuwa 19 z'ukwa 9 2019 byerekeranye n'imiburanishirize y'imanza z'inshinzabyaha mu Rwanda. Agace ka nyuma k'iyi ngingo kagira kati iyo uwahawe imbabazi
atubahirije amabwiriza yahawe, imbabazi yahawe zivanwaho kandi igihano kikarangizwa. Mu gihano bamukatiye cyo gufunga imyaka 10 yari amazemo imyaka 3, bivuze ko yari asigaje imyaka 7. Biramutse bibaye bitya yajya kurangiza iyi myaka 7.